Dah, Astagfirullah. kenaon maneh? Biasa we Merenung. Ai hirup tong sok loba ngeluh, seteh sok jalani we nu aya make kudu direnungi. Teu kudu. Hei, Weh, kenaon ya teh bungut nemen kitu. ieu cenah keur merenungi, cenah merenungi kehidupan. Jalani we apa adanya kitu, bener teu? Nah, gitu jalani we. Geus ngewat tong lamun wae. Kage EPYP seteh ah. Tah kitu Dod, ulah ngeluh lah, bener teh Kang Maneh. Bener. We, Tah, da hidup di dunia mah ye. Aya saatna di handap, aya saatna di luhur, bener teh? gitu. Semangat we hidup mah, bener. Kegep JP lah. Ya, Bae teh. tenang we. Semangat teh. semangat. Heeh. Ari Akang saha? Itu Kang ngiringan curhat abi. yang curhat. Satu Kang ngiringan curhat. Cager kita mah jelema. Yang curhat ge meuni hese. Ini batur keur curhat.